Kei te rere te whakapae I te wā o te taumā heke heke whutupōro o te ao, neke atu I te kotahi mano tāra te nui o te utu mo te noho ki ētahi hōtēra I te rā kotahi. Engari hei roto I te pūrongoa Mikey Sherman, ka kitea ko ētahi marae ka wai marie I te hāwhe miriona tāra neke atu I ngā mahi whakamanuhiri mō taua taumā heke heke. He whare tino whairawa te āhua, hei te heke heke whutupōro o te ao, ka āhua pērā hoki te whairawa o te utu mo te noho ki konei. Nā tērā kua whai whakaro ētahi iwi. Pai ke atu te haere mai ki ngā marae, te haere ake ki ngā hōtera, nā te karanga o ngā puhi, nau mai, ahu mai, haere mai. Neke atu I te ono te kau mano tāngata ka tau mai ki Aotearoa mo te whakataetaia te rātau, ko te whakaaro kia whakatuwheratia ngā marae hei wāhi noho mō rātau. Kare kau pia he puna kaukau he ruma whakamahana rānei, engari tērā te mahana o te haukainga me ngā āhuatanga katoa o te tangata whenua. Ko te anō tō mātou whiwhi I tō mātou tiwhikete mo te whāngai te tangata, e rā mā katoa. No reira koreri mātou. We have a lot of interest from about our hangi and haka, from people from overseas, from Ireland, also from Hawaii. E whakapaetia ana kei te takiwā o te kaumā ono mano tāra ka whiwhi I tēnei marae I ara I te wā o te Whutupōro o te ao, no reira ko te onorau whetu te kaumārua mano tāra tērā hei te mutunga mai o te whakataetae. He ua rā tēnā mena ka eke te tokomaha e whakamahi ana I te marae ki te ruarau tāngata, waru te kautāra I ara. Aha koa te aha kei raro I hōtēra I te utu kua whakaritea ētahi hōtēra, neke atu I te onorau pai hēneti te pikinga. Mo hena koe, ina tae mai te manuhiri ki runga I te marae, he me takoha, nā kei a rātou tērā. Kei a rātou tērā, e kore kou ke mātou e hia ana kia whakarere ke. On an average, you're talking around about up to $80 odd just for the day to manaki people for, if they want to come to the marae. Me he mea, he nui te rōpu pērā I te rima te kau o rātou, o mea ata te tiro ke tūtu. Tikana tēnā pēr te kau mano tāra I a wiki. Ko te titiro mō ta wā katoa kei konei ngā rōpu. Kai te whakaritea tonutia ngā wāhanga katoa o te kaupapa nei, engari kei reira te hiahia ki te whakatutuki. Mikey Sherman, Te Karere.